Israel nakaisa sana kiring palitan itake manu kanyam di sit amian na fitawal falishum mila fan yavan mila fan lishenan shateram tena raf mila fan lishenan andaus cai fafak banu fan tatar pianan secara yavan itu ya pesangan fafansik rawat manana sabata fafinu fafantu ufai ni de tatar pena ko Jesus topo dia Jesus maga takam na wong tipto na ruaniti sabate pe Jesus na sa hukum fafak fanatu na kan o Jesus raimas no yenong tilla sa manawi nayin na ang kata na rewam kam ni narak tiwotoskan fafak Jesus au kanin tatar piayan nyula sa rayaf Tidak nyula say manupanao, tidak nyula say teranao, tidak ni nilalas na napapse na tsuna, habenaranaw, tidak pilu, serufurse na tamyanaranaw. Oh, Jesus siya, magatakam no sa paisifang piayan ng selanay. Amyan waniti Jesus, teaday fifang piayan ng mitsi. Amyanar Jesus Christi. Sami fafak aryavan. Sami fafak. Oh Jesus ya. Tega tiai tan fifam piainan san. Neyawani fu piainan ay mantul. Ni na Jesus ya. Na ni tueta na isa. Na fu baften. Sere tamwa piainan ay mantul. Tei sai. Hanwan Jesus ya. Hanwan tupo. Fai tatar piayan ay Jesus ya. Rami sabat tabla fafi. Yeno te maitan san. Yeno te mata sa san. Si sabat yaf na no Jesus yo. Naten fumafteyan. Naten fumafate. Nan fumafiesta fumaftaf. Te pute sain. Jesus yo. Fafakam nawa. Ampian rami ditupo. Yang salao Jesus yo. Saru veketine retrala sanapa sesoso yang sana oh kata sesoso yang lalu fantatar piana sana ya sadite lain sesoso yang las sadite lain wanai jani papa kata tenau haleluya 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 sami fa karana sanapa wa katena katakam tupinau hantu pun manufat tatar piana haleluya 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 yang sana wa sesoso piana ini katena you van tatar piana sama tare tasete semete I know sesoso manufat I know fanama son manufat nan fubaften nan fubastaf nan fubafiesta nan ditwe pute china hain sesoso manufaisan hatan waniti sesoso vakam nawa demantu kan fanamas na itna fanatante ita chalfuna israya venen fanamas na arianu fanaya tanatane na banana san fufam piainan sanita saytena kristana na sesoso haleluya 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 misotana wa sesoso amen Jesus Christi sana kaneman makasi takay tupo amen Jesus, amen, Jesus, shota Jesus, hallelujah, hallelujah, apeta ko pelatana osan, hallelujah, fala tel pustimatat, afai siurna, mana ni fanai, sami vavak, bagatafan vampainan, bagatafan vantues, bagatafan vanwanatri, shayanau, nani tenau, teni vava. Ni babawe tupo ufaya wa yufafyaina yufantula fubaften fubafani nila fubafyaina chini Hallelujah Jesus Christi Tata na pukanawa Tenau Jesus Nanufan katara penana
zava-dehibe mivavaka. Amen. Manova tantaram-piainana. Raha sika tsy vavolombelentona rareo manana no lazaina. Taholy. Sao zay le mahatokatitsika mijoro vavolombelona. Zara manataloha na fofavamiokazafa mihitsy fa mandeha zesta be fa zao amontina rehefa mandeha. Halleluia. Zara manataloha de sa manalaza tantarany daholy. Zany le fivavim-piainana. Halleluia. Halleluia. Tanareo efa misy an'ireny le olona manao kavina be reny asa mba malaky tonga de miteny. Esy miany kavinao, tsy misy lalàna io ato. Alelo izy hitondra zay entiny aloha fa ny tompony anovany tantaram-piainana. Indraindray tsika ampiny samy fahendrena loatry mangataha fahendrena avy amin'ny tompo. Lay tena manahita zany mihitsy mpino samba nivavaka tany amin'ny fiangonana entina samby izy resy lahatra vavaka mianaka izy le raha matoa moa fa sokisoky nanao zipo lava le raha matoa raina tena mola le patalo lastisy le tena nienda de tonga de nity izy avy any tonga de naka toerana metraka fa tsisy ny tena mihitsy hoe tsy fitondra ty io fa navely izy ho teo vita somatsara ny fitaom-pivavahana voka moramora izy tena anatona anay rava pastera osy fangaho izy ato tsy manao pataloha fa manina hoa ta tsisy manao mihitsy ny olato eka hoa zavy nalala hoy sazafady pastera nity izy noty avy any izy verina rivo izy mananjipo ihany atreny manana ianitra izy fa le inona afinatra atreny nanomboka teo ianao tora ny taholy le pataloha tora ny taholy zany nanova fiainana. Men raha mbola tsapanao hoe ohatra tsy mbola miova fiainanao vavaha amin'ny tompo fa iny fiainako e Jesosy fa ianao manova fiainana. Men zay ny afatra azo nampitaina amin'ny 20 maherikely zao ny filazana ataoko fohifohy satria taratara kely motsika vao nanomboka de azafady fa tsy hoe ho taratara foana tsika fa ezaky tsika. Men mino koa fa reo raha nampiteny reo mety anao famataranandro mafinaritra be reo.